Kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga indurel panawang pamilyana. Imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mula makaabro usa rin nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinaturapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na. Luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tapno laeng sa ganaan na masangwanan. Naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapagda natungpal amin sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa kanaan na. Isu at akay nga anak ipatigyot sakripisyo da naganak kada kayo rang ay di ipatawid da tanuag sa lugar